Kako voziti utrke? Ne ovako! Jutro ljudi, van je mrkli mrak, skoro. 6 sati je točno. Krećemo prema stazi, imam do tamo nekih pola sata. Ova lampica koja svijetli, to je za tekućinu i to svijetli vječno, zato što mi se posudica raspala i sad čekam novu da dođe. Tako da ja svaki put natočem tekućinu i ona, samo je više nema. Lagano stižu, ne znam ko je ovo, pušta me. Približavamo se stazi. Inače, po pitanju ove utrke, ja sam prije tjedan dana odlučila da ću ja sudjelovat. Nisam znala hoće li mi auto biti spreman ili neće. I ovo je prvi put da ću voziti Saxa nakon što je zamijenjena Getriba. I prvi put na novim gumama, dakle full slick gume, Husier. Prvi put vozim na njima i nemam pojma kako se ponašaju, tako da će biti veselo i sad je cilj pametno odraditi trening svakako, pa ćemo vidjeti dalje kakav je osjećaj. Uvijek imam potrebu ganjati neki rezultat, a realno nisam baš konkurentna da ga danas ganjam, ali svejedno ću da sve od sebe naravno i pokušat ću izvući maksimum od auta. Jebeli niti sunce. Vidi ga. Lik se vozi po suprotnoj strani. Dakle, naziv današnje utrke 4. Stubaki super slalom. Ja sam mislila da je staza malo kraća, a po videu sam vidjela da je baš dosta dugačka, tako da ništa od mog pamćenja staze i učenja nema šanse. Pogotovo jer sam prije tjedan dana uopće saznala da ću sudjelovat. Tako da idemo na osjećaj i na sreću. Sad ću vas snimit. Sad ću vas. Redovite kontrole. Još je stala u red. Pa je. Još sam mogla spavat po guri. A baš. Ja sam tu došla u 7, a nikog. I niko mi nije rekao da ne treba verifikaciju napraviti sad. I da je uopće nije trebalo raditi sinoć, još gore od svega. Ali dobro. Sad ćemo zalijepiti broj. Ima danas žena dosta. Jutrić. Pazi, ugasil ti se. Ovo vam je, dame i gospodo, vozač. Ovo vam je vozač, pa takvog niste još imali prilike upoznat, niti vidjeti na dijelu. Ivan Balog, titan. Jel misliš da bi ja trebala malo ove nove gume nešto malo probat, a? Pa rekao da ih malo koji krug provoza malo ili kad idi. Provozaj. Kaj sam tuč? Pa ne, kaj se vi hoćete tući. Čekaj me 15 minuta, ako me nema jača si. Nije harmonika. Nema harmonike. Ajde. Hvala također. Došao je Max i rekao da će namazat Baloga. Hoće tu koga namazat, to ćemo vidjeti, zato smo tu da to vidimo. Da-da-da-dam! Sretna rođendan. Ko je to za njegov rođendan on mi je kupio benzin. Kako knjiga je? Valja se malo udebljati da se popuni. Što si uzeo sad za... Sad ćeš biti na YouTube-u. Dobar dan! Dobrodošli u novi video u kojem ja vozim svoju trku 4. po redu, a drugi put sa ovim autom. Nemojte te osuđujuće poglede. Uskoro kreće trening, pa ću biti pametnija nakon treninga. Ili ću biti još manje pametna, nemojte smijat. Čekamo red za trening. Ja imam tremu, ljudi, neopisivu. Dobro, nije ajde baš toliko strašna. Opa. Ali skliska je cesta i treba paziti, tako da trebam sad naći tu granicu koliko jako mogu ići. Neću vam pustiti cijeli trening zato što nema potrebe da gledate sve te greške. Uglavnom fora u tome što sam bila baš pogubljena
Putanje su mi loše, ovo motanje volana je baš loše, s time da volan mi nije baš dobro naštiman, kao ni sjedalo, tako da na tome još treba raditi, zato ne mogu motat volan baš pravilno i kako bi trebalo, ali svjesna sam toga, tako da sve vam je jasno po snimci. Ovo je bilo samo ispitivanje staze i da uopće vidim kakva je staza, koliko je sklisko, tako da ovo sam baš prošla samo reda radi. Znači, totalno sam pogubljena, ne znam stazu. Gume još trebalo sad razraditi malo, tako da bit će bolje prvu vožnju, ali sad sam baš baš sam pogubljena. Spremamo se za prvu vožnju. Ne, spremni smo za prvu vožnju. Krećemo na prvu vožnju. Straha nema baš, nije mi svejedno, ali idem uživat zapravo, pošto ne ganjam nikakav rezultat, nema smisla da ga ganjam. Ili? Šalim se. Dok se ja sad zavežem. Ovako, piste, teško polako. Tako, može sad. Pa može, da. Čekaj, sad ja to jebi ga sad. Ovako, sad upali, popi vode, nablec, kava, rakija i to. Pumpa, servo. Jebote, dok ti to sve popališ za 3 minute. Prvu vožnju vam neću stavljati, stavit ću vam samo cijelu drugu koja je bila i najbolja. Koje ti je vrijeme? 2:22. Ja se kao borim s vama, znaš, svima. Gledaš u biti samo da poboljšaš svoje vrijeme. Apsolutno, to da. Da čujem? Da čujem rezultat. 2:24. A, odi u piću. Koliko si ti? 2:34. Pa ubrzala si se isto. Za 12 sekundi, da. Ja isto za 12 sekundi. Nisam računala da će se i drugi ubrzati. Jebi ga. Znači, Kaj ti je danas neka ili inače? cijeli ovaj tjedan dok te mazam. Ozbiljno, pa imaš neku virozicu. Okej. Da. Aj, ti si došla skidala. 12. Isto ko ja. Skidamo, ma bitno da si bolji od sebe. Jebi ga, prva ti je sezona, nemoj. Ma da, a moram, ja ganjam, ja moram. Da, ali ne gledaj njihovu prvu sezonu ti sama sebi bitna, sam da si brže od sebe svaki put. A to jesmo. Prvi tren mislim... Došel je Viktor Šimunić, daj potrubim. Ali imam i ovu. To je bez veze. Sad vidimo koja sam. Lansa 5. Sam zadnja, da. Nisi? Nisam? Ne, 6. sam. Od koliko? Od 7? Od 9. Od 9? Pa jebi ga. 6 sam od 9, nije loše. Ali pa dobro, ali tu su svi. Tu su i Jel muški. cura neka ispred mene? Je, 2. Druga vožnja, idemo bar 5 sekundi manje.
to moglo još, zato mi je žao. Baš sam se, znači taman sam se sad ufurala, sada idem voziti još jednom, to bi bilo to. Mislim, bilo bi opet bolje. Tako da žao mi je što ne treniram više, što ne vozim više, ali znam da može. Tako da, dobro je. To je to, dame i gospodo, nisam se baš preslavila. Ti, peta sam u klasi, a ukupno bož, i ti isto. Evo vidiš, nije to loše, 5 je super jedan broj. Meni je trebalo još jednom da vozim, znači sad sam se taman ufurala, ali dobro, bit će bolje drugi put. Rekao sam ti ja. Bože moj, auto je poslužio, hvala Bogu, to je meni jedno bitno. Iduća trka je... Iduća trka je... Ne znam koja je iduća trka. Može slika? Može! Kak ti je bilo? Je ti bilo dobro? Jako, vrlo i zanimljivo iskustvo. Evo vidite, evo. Ajde, ovo je naša vučna služba, njemu danas nije trebala vučna služba, a nije ni nama. Naš Ivan Balog, koji si? Prvi? Generalno? Aha, treći, bravo. Aka titan, aka titan. Hajde, hajde. Aka titan, hvala što ste bili u još jednom vlogu. Zapratite ovaj kanal, stisnite subscribe, lajkajte ovaj video i čekajte idući.